واثناء تصوير الجزء السابع من مسلسل وادي ذياب التقينا مع الاستاذ عبد الحي، الشخصيه المحبوبه في المسلسل والذي احبه الجميع باعتباره الصديق الوفي والبطل الشجاع ومنقذ الفقراء. ناخذ كلمه من الاستاذ عبد الحي. Merhaba Mr. Abdülhey. Hoş geldiniz setimize. Bir operasyon sahnemiz var. Onu çekeceğiz biraz sonra. İyi denk gelmişiz. Size hoş geldiniz diyorum. Bizi Musul'da çok sevenimiz ve izleyenimiz var. Onu sizlerden de duyduk ve duyumunu alıyorduk. Onlara çok teşekkür ediyorum. Musul kanalına. Sizlere de teşekkür ediyorum bu röportajı yaptığınız için. Setimize hoş geldiniz diyorum. Thank you very much. Sağ olun. Thank you very much. أعزائي المشاهدين قدم تحية باسم كادر المسلسل واحنا نشكره وراح يرجع يصور. Thank you very much. Nice to meet you. أعزائي المشاهدين الآن لقاء حصري مع أشهر شخصية محبوبة في الموصل، شخصية أثارت جدلا، المسمى مراد علمدار. حقيقة اسمه مستر نجاتي. Hello Mr. Nejati, how are you? السلام عليكم. أهلا وسهلا مرحبا. كيف حالك؟ إن شاء الله I will come to Turkey one day. I mean to Mosul inshallah. With this camera I'll be there soon, right? Inshallah with my buddies Abdulhey and Jahid will come to Mosul inshallah. You are welcome anytime. Thank you very much. Assalamu alaikum.